Khoto ya migistrata ya Pitori va ntsuxe makume-mbirhi wa vahehliwa lava nga swirho swa ntlawa wa Tshwane Bahlali Dudula. Vona vahehliwa hi madzolonga ya ku onha nhundzu hi nkarhi wa ku kombisa ku vilela ehandle ka feme ya ku endla mencisi ya land match. Vaseketeri va Dudula a va hlengeletanile ekhoto ya migistrata en'walungwini wa Pitori ku seketela makume-mbirhi wa vanhu lava khomiweke hi milandzu yo onha nhundzu no onha mbangu. Leswi swi ta endzhaku ko hisa lori hi nkarhi wa xitereka eLion Match hi Musumbunuko. I vavasati va 12 na vavanuna va 11. Murhangeri wa Tshwane Bahlali Dudula u hlamusela leswaku milandzu leyi ko va ku akelela a swi na ntiyiso. Va nawu vona va vula leswaku a ku na milandzu yo hetiseka ku tenga. An agreement was reached that at this stage there is insufficient merit to prosecute the accused. However, they are to be released and will be handed over what you call summons, which are J175, with the return date being the 6th of July, in anticipation that the state will conclude its investigations and probably bring meat to the bone. We are going to plead with Bekicele, our Minister of Police. We're pleading with him, and we're saying we're coming for him. We as Tshwane Bahlali Dudula, we are busy preparing for the documents. We are busy preparing for the memorandum and petitions. We are going to petition SABC. We are going to petition Department of Justice in terms of this. We are not going to just leave it like that.